Taksi, slobodno, Trg Republike. Izvolite. Beograd je baš lep grad. Beograd. Kako je lepa ova zgrada? Da li je to Narodno pozorište? Kako je divan ovaj stari park? Kako su divni ulica i trg? Kako se zove ova reka? Sava ili Dunav? A ovaj most? Kako je lepa ova crkva? Da li je to hram Svetog Save? Da, jeste. Beograd nije baš običan grad. Beograd, to su lepe zgrade i parkovi, ulice i trgovi, pozorišta i muzeji, crkve i hramovi, reke i mostovi. Beograd, to su istorija i tradicija. A restorani i kafane? Naravno, Kako su lepe devojke? da, Beograd, to su i lepe devojke, i visoki mladići, i klubovi i festivali, I turisti. i turisti, i još mnogo toga. I turisti.